di punguan nawargo di rohak tersongan ni madihang wabang nami saluhu nanang iboto nami dong rahami son nasian koparan yo kudua situ orang sipitu ama nang nasian punguan nak ordo sulito nah disalani ya bang don dia muak na iboto nami na doho rahami bargo di roha di barbor hani sada na dua sa toto ngamu nang siat kita nasa punguan disalani arong do tapatuba tersongon angkaran dasarta alahi darma bain hi darma jalo bulus sekolah tahun geleng sekolah pujion walau songono pe pabainan man pahami ya muakan ahidan amar dong tubuh di hamu amak tabang nami tangyang masih tangyang ampe tahujulan narion asubu uding katawa pungoton dalam hujulan narion boro nabor hapen on dai namot tubuh apa soging tangyang nami mabang nabuy pasantami tuhamu dok tuat tapertingkan basai asa diring-iring itu kamu buy pajumpang dok keluarga di bagasan damai ke nas rohasiat Tuhani tungoti pehatak dia bang kita baik alak kuma jadi ulihat yang mali kita oparan putus itu orang sebuta sore sekitarnya jadi hari bison Pak Gil nakin arong rokaran molon uber anggaran siang kita madonga turu dohot boro bere naso masuk ke betul mata adong doso ali sauti upa buat tuamu lima pinok per nyawa tahun modus secara ekonomi hubo tolo keren nyawa tahun dan pagi lo nami tunggu putus itu orang sore ulang maniang maning kalau utang nangko sarupiah be jumlah ada jadi kalau tunggu pe tersongon di hari Sabtu
Alanan udah potat tuh komaktor. Mulu secara arisan. Jadi usuku duduk di pendarata, saya jenai naso namong enak. Di foto kami dulu langsung. Suatu pula buah arawate. Kalau alanan upang idohon, unang meninggal nuta. Nanggo seru biabe. Gabi bebat tuang manon ade. Jadi sonari. Upasan kami non. Sian naso masuk bunguan. Nama calo anon Pak Berta. Baru anggota siap bunguan. Anggota Macalo Pak Berta. Baru anggota orang tua nomor ding Macalo Pak Berta. Orang tua anggota nomor orang tua nomor tim Macalo Pak Ronald. Tumpe tu Pak Ronald di pasar tami do Pak Berta. Walau dihawa karena bertolak dengan tubuh buruk doa karena berta secara Pacalo mamode. Yang ada ntar surat warna sih. So manima nabuhi terpasat tabi sian kita puparan nagputuan si tumorang si bitu aman adong di sorekon bamolate may pasantay matu mong dona. Terlumiba, terlumurima, buatda, buat si lama, si pangkala, kurason. Mungkin secara pribadi, boleh kamu mungkin puasa lebih dulu tahun dengan bahan halal juga. Mungkin di dosa kusuk siapa ada bang dengan buatda ngadong di pangkalan kurason. Jadi disiarani tong manala rohodokku rohodokku kalau tas sonokku tuang ikku tuang rohodokku apalagi bangsa tujuan lima keluarga ini posibilisa sebenarnya anggia betul kan masa pentas nahan hukum roh jongjong ison di pihak mulai kami ada kebetulan nomor ningos dari tahun mungkin harus secara sehingga mana tujuan mungkin langsung nama tak sepak berita untuk penghata pada dua kata-kata jadi di bawah ini disuruh kesempatan kita lima agamamu kita bisa tidak ini bang pada kami sudah jadi dengan kesempatan kami sangat baik menghata saudi kamu kita berkata kebetulan kamu lebih hari dulu coba saya ada bahwa berbahaya mau anggur bahan ini naik dulu kami naik untuk juta kalau menabung di tahun kebun kasogi naik apa non alang udah mah alang daudi dot kami sudah maklum mah di kasuri jadi disiarani buat kami dong itu betul betul saya sekian dulu tunggu apa dah buat kami dong kamu sekian dulu jalan apostol rohani saya mau itu kami saya mulai hari Sabtu saya mulai persaing itu di lockdown satu saya dari dulu punya nama apa di mana saya dari dulu kamu nak kamu rap sahata satu sahata kamu kasih tahu duluan kasih kejujuan ya karena lebih bang jadi sok semulipe nang lu kata Pak Gorfak itu tahun dengan apa sangat kenani apostol rohani son pria mulai permikir mulai para mulai sudah siapa peron nabi bukti bataru kamu ilok daud syakta muson jadi saya kira mau Tuhan maka berlata ngapa kamu juga kawan di badawa kabat di badawa kata si Boris pun taruh dari pang ya karena itu sampai ke kita usulan saya salut
kami semua kita umma kita betul na sebuah keluarga ini bersuruh kita jadi sokai mana perahat besar kita jadi ibaratnya kan dapat pesan bisa betul besar karena si kondisi nol nggak memungkinkan mungkin kita bisa masih sudah sangat termasuk masih kirawan jadi di bawah ini setiap teman masuk-masuk untuk suri Bison, Rongdol kan pahami sahabat, sesuai dia, pulang sedikit masih lupa, pulang sesuai dia pernah terpatu tadi, keluarga di sisa situ orang, masih kurang berminat sunnah. Itu milena, asal tahu. Kita akan bagi dari kita untuk kita. Tentu berarti oleh kita untuk kita mengadusi pun kita. Nah, mau mengadusi. Mata nomor 2 di kota salah si holong rohana tetong dan mengiring kita di kota sesedario di bagasan hai fason itu tu imam masyaallah itu tu yang perjuli di alam kuhata ima kainang pang itu terus siang dia maju tu kainang on terjabar di sulung itu hatta alai bulu song kami beri yakin adu kami bulu mak namion terjabar don di sulung itu kami itu tu las rohas itu tu rohanami kami keluarga hukum bisa berkasat tikyon lima iharoromuna lima akan doa tubuh nami baba tua nami amang udah nami nang itu niba lain niba soni boru bere lo ibe bere lima pungan ni sebituama narong di sore sekitarna ilo tutu ada kita tutu sisada anak sisada boru ada sisada siulau itu tutu maulate totong gurang dorong nami di pungat ka tangi pasobuhamu kami tutu lima di bagasat tikyon di berdua ni awak nami on jadi maulate gurang masih dorong nami di pungat tas itu ama guru bere do ibe bere nah adong di sore sekitarna jadi kalau maulate gurang do si dorong nami di tas sadutna buti majo tu pungat tas itu ama adong di sore ro song betu tu di abang nami di mana kita nama hamarang dia bang las rohanami di haroromuna totong do dia jari hohami abang lima di patbuat nyomon di parmending nyomon boy itu tuh lacar dulu tadi bagas sesadarion jadi terdama tuh holong mi abang nama hamaranggi jadi panggilan nami nyatu Tuhani so gawe putus aka hubungan ta marang di dia bebe kita maringanan jalan masih tugong mahita bang jalan masih raja-rajaran jadi orang kata maulate lo si pasatok tu abang iba nah pada rotu dia kasat tikton jadi akan nasuro tu abang ka ulang nauli mai itu jadi holan kata maulate mga pasak nami dia bang iba maulate mga bisita sa luna sa itu ang mga nama masuk buti ma saya jupang manihambok kena ni luar davok mana jinalahan jadi asal masih jalan kita teh nama teh baju abang lagu kebangsaan nami
dia daw museo. Ay nakaba ako may tiki. Nasod ako ama. Ay nalatizong daw suaka inaro. Iya eh. May dala ka mo masama no. Ay may tiki. Anak milki apa nak tahu siknan Oras na dia muna ula-ula nami lagi situ orang oras mamang bro disokan itu roh pagilengong muna siang kita damai demi tinggi marbocil me itu di daun sari badua ni natulang nami di aroro nami raja nami torop sopi kado ami na jong-jong dumai di ado bunga suatu mama kurangi di bagasa rohamu na bulutuk somonope di aroro nami di bagasa partikianon alana wabenon na do tonodo cita nami siapa tak tahu jadi di haroro nami raja nami kita nami no natok tuduhat tua di darat siya dia natok perjabaron natulak nami o siyamun di duhatay maninggal hosangat maninggal bertua to di hamuna sa luhuna pinopar ni natulak nami o dari mamang bro naksumalihan no pinalaw mora hatta muna manaruhan na tulang na niyo tulang di pasuki tangyang nami mo tutuhan ka bertuan di bata asan dia dato kuhatan naman itong aning hamuna di pagdalanan tolo has tulang di pasuki satu na pasweton na tulang na niyo naksumali satu ingan at taong totong di namo tutuhan raja nami raja bulon kaya mamang bro molo tu sumonok penaboy tanpa dipahami di haroron nami bagasa tijo otik susadian non dalam nami lau mengurupi hamuna bulan-bulan nami tung udang nina taksi pujion otik taksi hatau ala oto pe nabuhi tanpa dipahami tu hamuna hula-hula nami na lau mengurupi hamuna di ulau salimatua ni natulang nami on asal honon ma songkatan ni dua-dua jadi di mana si bapak orang-orang pengarah rumah untuk semenompe nabuhi tanpa dipahami non Tuhan mula hula-hula nami Tuhan tadi pertama na manggugi pasok sama lima ada siya kami raja nami wasatay ma Tuhan nami punguan raja solang naro siya pangkalak Jumulong ito mandok mula tigulang tuamatan nomor 2 di Batadia sigo hulong nirumana boy hito marpungoras sigo guni alaman namarap ng nomor jual sigo kombinasi di sino na bado-bado na tulang nami di pasari matuaw na di partikyanon bison jong rohami jala rodo hami sa tunga-tunga ni punguan raja sonang nadong di pangkalan kirinci di bangido hula-hula nami bangido hatak habis atau sautik di tunga-tunga punguan ni natulak nami lumobima di inang bau nami boru situ morang do diulah-ulah nami do kami marhabok neroha pamurumuna sa pangkalan kerinci dari do ibagere di baru jumulun di natulamo alani takas do huwato kami tiga minggu na di pudiannya dion 3 pe ulaon ditong-tongan ni pungwata kuida kami yang bilu hotamu mangihuton alani padi mudi mempersahiton ni natulangon alai didok na tua-tua dada si manuk si botaran dorada dan seturun bu siawak lo meneroha munga obe harosa robanna alani takaso bayu dihutami dia pe wong kamu do marumat inang dohot tungganin nami alai nakasulit kita suni na mangulo ni nang borot kamu tungganin Ido kan na didok na tua-tua na purat tano-tano mga lilit ibona ni pinasa daging ido mulat to tano yang batodiki mulat to na punasa atau tangyang matagogo tunggane asa tong dipagugui kita
tujuluan nario dipudi parsarima tuaon ni natulang namyon molo pesono maroro nami naso manguri sangat manguri holo sa tungotongan kumata las maruhamu dina mangadubi natulang nami sarima tuaon atau imubi mahal sa tungan kumata raja solang nadong di pangkalan krinsisian pamoruan molo solo behami nalaw pataruhon tu Persea tu hutapon apasugi nang langgus meruhan nami dang tos meruhan nami siapa pamurung muna pangkalan kerinci alih olah kami yang mana kita pasahat kami yang dia di diamati di bata kamu di perdalanan di pada di bata abad di pada di kolam ilot di bata tiur nyari rentang semua bulan asa boy ulau ni dalam dohot tinggal di bagasan lo mau neruhan di bata imatan yang nami tuamu ulau nami dohot inang bau nami lumo bimasa luhuk na pinopar di day namon atau masih marwani Tuhan semua ini menghata siap kami pemurun Raja Sonang berdongan maula ke Tuhan tak mengaramoti persoalan sudah putih kupasat kami pulau lara di pertikian daulan man buih kita bertemu manas meroha di bagasan tikon di ulaun persarinoton ni tulang nami di bagasan tikon jadi dihangu tulang nami ison rodo hami tagil muna marga hutasoy salamat itu dia nasal punang tongon dia anak Tuhatta sadaina sa tonga-tonga ni keluarga ta terlumong mana halongan rohamuna la sirah honi iro rohamin wa ison pargil muna marga hutasoy nadoho rohami makilalahon lungun ni rohamuna la sirah honi iro kumbana sangat hamin wa tubogo ni anak muna nawat tua nomor sangat. Jadi songoni manang dilobang ang dia ida ma diharon namin ang dibagasin tuklong dangro natituy sakuta jala hami manang ison songon mapam do inong naman doho ti ulot ta dibagasin sagaryon magpanatak mo bang ang dia tokatit kinaon ida mahami aka keluarga ison noy torop sopigan ugita utasoy jadi las di bagasan tikon gomos rohan pangidot hobang India ba leng rohan leo tikin pakatik kinaron harkot ma dihita paparan nuputa pati rumah jujung ma bon nuputi tanggara ramoy nanda jadi Panginoon namin Tuhan pakatik kinaron ba sa ruhuk na dihamok katulang namin ba sa itumi pumaham karabo di panidag ni natulang namin pakatik kinaron jala mulu sama hami nang buhami ro madogani hamu tubuh na pasog pos maru hamuna ditanyang namin tu Tuhan asa daw maka ador na elit ito matukan di perdalanan jala saat kami tupot siya di bagasan hay pasan patupahon akaulawan buti di luat tadi muna pasog jadi songonima anong dolison hupatupahami songon gat kini ilu namin siyang pagparan na punan kasoy udang si mujion putik dang si hataon songoni do pe na boy terpahami stok tama mengulat tois raja nami mulut na mangulion holy pe sagada ma ni holy asa to katik ngaron namuli namlehet sa non boy patupan namin matarupok tamu sa liunak ka hulahulan asa dohon masakon hatari na tuwa asa stidi masagopa bulang-bulang na tung songoni pe songon gati iluman ito nami tuhamu itu lang namin hulahulan namin tuwat na dibatamat tong namanggoy pasu-pasu songoni masa nyata namin bahwa pasatay matuhang paliman namin asa hamuma manjaro deka asa sepasa to tayo na ni ibitaho amang boro itulah unang isiro manjaro unang gabi sumaniro hani aka paniaran na yun Ilong nami mahami di persarima tuan ni natulang kami baik dah mana ho bertusi
Gabi tulang, gabi. Malo tuh bengi ka tulang mon ni sudino mabere. Oh, na tulang. Udah pernah hubere ni. Abe, naisip pa? Nahubar tu raja na bang berta. Blok kamu jatuh sa dengan nami. Dijujur nami di parmunting ni bawang. Kalau robin yang kamu ngana sa alay di tagbay mo. Tupak mo menguruti kami ilaw namin di barsari na doon ni ilong naman mula hubiring lubur tumunon hutasoy duho kultong kurang timu makumatulog kami mula magulang yan ako mirol tuja bukti garanti na mangariri anak buruk kami jadi amang baru Gabi tulang. ang siya mahujulan na rin marurak marperbui mamopar masuguti akaburu nami ng gabi parmemo raja ni bang buru tasoy dukulto asa dohono nami songanilo ni nedetue jong duluan mata di tapahan sejupang mani hamunan ni duluan dabuk banan sinalahan Matuto. nengok dohami bang buru janji na sulu kali akatuna di lupung na balot tuk para datani asam pe Roma kami manabi-nabi kamu marhidir harwibir sa tandokan dohon ulus mula pinang sirsir hamu na ko na abang buru na masih kok na Gabi tulang. sada mapasahaton nami tulang buru nami siya pulan do abang buru nami si kultong dohon nakanik sada naik siya So ano matulang? Kulo tuhami. Tong dosa na basa tong muna. sada maya si era na kebiju
keluarga na tiniglalhon ni Dainang nakahulong yun. Dison, luluhani siyang dong asal kamu STM suang-suang na loh akta na sulit na limutan. Tatuduhon holong nami pabuhan na doho tuhani mas sitaw na gibay sa pikyon. Sitaw na munay sitaw na nami may amang gibay sa pikyon. Jalan na doho tuhani merasa kehilangan. Mulu mah bilang-bilang ni STM na. Ala ni Ima ipatikyanom dapat dulu hupasahat kami agiat ma biak katanian nami bilihon di badama pangapulong na siya Tuhan suang-suang Ima dihamu keluarga ala kebetulan ma kay namon bulan magkatugon na kasini ditanyang nami agya matutuli lihot di bata dihamuna sa daniruha nung ubima dilihon diramo di mamu di pagdalanan di patawo mamu saat puhuta di kagasan dami doon mas diruha suang-suang ni pedinan nalamuda pihamu tutang paton di batama nangangalunga mo pihamu jala di patawo hamu tu ingatan mo di kagasan dami doon mas diruha jala suang ni masih doon nami dihamu bonan ni suhong nami tubuh dari hani doang ani dung jarak Tuhan dari namun lima di hari Jumat Botari satu sehari bulan dong kekurangan nami hani siang STM muna ya karena dua baik di kehadiran doa tegak kapakahenan kata dulu saya memang doa kami hanya bagi maaf Tuhan muna jarak tatangnya aku mah itu doang kalian nanti dia puasa dari rumah ini kita benar-benar nama doa sahuta sautik songon hata ngebuin terpasah kami atau langsung kita bayar atau waktu di bagai sekian mau dia temat so ini kan dia muna organisasi orang sebenarnya doa sahuta ni metode doa saya sekian so haranya amat tarik dari penasihat nani janji masih oleh Tuhan sedang terbawa yang buat kapas-kapasnya kemudian keinginan menata Allah itu sehingga kalau sangat meninggal itu mau dia guna kekomparannya beda salon nanda son ada satu dua salon dia guna mah bisa tipuin nanti yang berubah dibuat macam misomo Numa gabi sari matuan ada dua siapa kerjaan mahamnya kerap kona. Jadi soal ini mah dihamuna kumparan itu dua hari estet tak dorong nami dua guna. Anak rokok angkaran das angkaran rumah tangga mereka tu bahani itu matoman itu buan estet tahun. Walaupun susah dia kan nunggu tempat tu bahani. Isian dus ni rohani hari yang estet dia mah. Jadi satu tong cikos jala anak patoran nami tu hamuna kalian dia tu alana di hamuna kumparan dia tu orang tu hamuna mayutur sekian nami dari saudara masuk orang dek penari tahu di hamuna tu hanya karena baru masalah jadi bawa angkaran dasar kehami di utai sekian nanyon imaram doson bantuan peti mati sian hami 650.000 750.000 jangan sokong bantuan investasi pahit ada nama mana harus tak PHP 20 kalau mana pada bahani 500.000 jadi sokong tinggi rumah ini siap tongan hitungannya sekitar di Batu Pahai mah 190.000 per kakak dari 22 kakak itu sana jadi sokong ini dia mulai dari 2 om akas ni anggaran dasar na gue masuk nami di teman-teman ni kamu keluar dari dua Mami aja jadi itu semua ni ke siang hari sewa sistem ini ada dua kalau tu semua pihak itu pataruhun na jodoh saat yang ada persentin nanti kalian dulu masa nami di bata
Asa tuwa madatong na mangingirilak ka muna. Buhay hamang na ipasol sa tumang pasuki. Nasong siya tambol sa tunang ulang tulang taon. Jadi osik sisanya may harap naman na masahat namin. Amat kaliwa tama na masahat. Terus sulit kapas masudah tuha muna. Sulit mo niya ating mahali siya Kristen. Cerita seorang dia mau mengasuh semua orang. Kami kan kami meminta mengsaru pada mungkin na. Mengharapkan mencari pihak muna. Tidak harus pasal nani. Kamu nama ngatur sudah dia mah. Kami Jadi soalnya semua ini botoy maruhuk na uli na din gani marpangalaho marparangi na din gambar dong sa huda nungaw nini magag ulaw taon di padimut-dimuk kamo di tiroy hamo gajang matong umurmo ang giya ujulan na riyon boy mo si uni dinggan lehet mardalan ulaw yak kalas neroha di hudak taon atau raja nami asasiat kami magduk mulyate tuhamu raja bulon paluas mahami ro pada foto kamu manob-manobar raja nilong asawta o pidi hita na marhamarangi asaro hita manob-manoba hinabar dong asahuta para gutsinami bayan namang nahubat.
ala seluruh natutulong dumani berita na maulog sa sulot at sedario iliw do berita ari na napok asa malupok puso berita seluruh natutuwag ka na maulog ka ibaga sa sedario jalan ang dihamin na pitutu awang burung nami iliw do tuturo harami magkami ang mga masyada niro ang mga nangaho maulog ka ibaga sa sedario ibuwi maktu baru tinggal asa silalat na tuba asa silalat na tuba sa darat petong na karong na maruntungo na magurak pe sa luho na marlas jadi arani ni hamuna dia sadar ruang muna maguru sa luho na tong balitang na pagyabi tumadalos sa luwa ari muna masaluho na pagparang ni botanan niyong gabi ala tutong na muna masitaw darat naksumuni pe sa luho na orang ni hula-hula muna, tulang muna sa loob na tuman sa gabi dito pasahan itong akahata na din kang akahata pasu-pasu tulang muna sa loob na naniraho ni horong na siya tuhan ni alani, liha muna ang buro namin asa juman sa pulupito may na juman sa Sagabi jo tulang na ni Huni pero papuhong matuhami o ido ang iyo to alanak niya papuhon naman ina di na ang gabi singir mo lang ijalohan mo sa kiling mo anong gabi singir mo sa Tuhan kalau kami mati gabi ini matutu songon mati ang mga guru namin ada betutu ang taulahong songon ada di sini tao tutu maing maberewan namin tutu napinok kami inuto tapola doja beta mabuka mo kumbungi karena nung patar tutu patar do di permula tigoto na risot tu bapak si Jonathan songon dia bilang misalnya ini ibuto namin napinukkan ibuto namin jadi naruhan namin tutak kasma pasahanta muna napinukkan ni ibuto namin tu kami udah muna songon ima katakan itulah muna mangguru rajaku raja kami biru ni ada di pamurhatong namin ma tu raja nabeban ipar-ipar na pamurhatong namin mau si Turaja siya din. Nasik namin may harwa kasama mo par ihami inom namin guru na beben na berjulu guru siya giyan do dang ihas ihami alam mo par do na beben berjulu iya na beben jadi rajaku raja ulun mau lebih pasatami parjulu tutulang namin nabeban kulima rohamak katulang ya bijalah orang jala ikor Roma berem napino bus nito dimon yang si igili-gilo tulang Roma hita to sa nalang yang kahata paso-paso anong matagay na tulang ate na dia ma-rejesya niya mundur macam itu semangat tulang lana molo di ruhut ni ada ti upa hubung sahak mamuse hani pasang akor raja siturus dosihol molo tuk songot dia be adong donai julu adong donai pudi iruhut ni ada ti setara doang alay ang gudiruhut ni papenang nami tulang ama satu sakit desa borhak nahita madabotong rajai tulang ni babata marga situ nabe jadi mo lebih tung utusak kami na majalak kamu uli marahama katulang ate ya memang baru pasahak matuhami tulang kapun asawa puhan asal kalau di katahon tulang nama jode jadi dihamu haka bereku nana pakau kuku sonari pasatamu songan ina nama buka homu pinokan ina tuat di luka dia dan namyon jadi dihamu keluarga besar Tumorang mulia tema dihamu nang dalila borham kan no patarohon na tuton edakon tubonan kosogitan no saya matinagi berbidege mamata debata irongani di padalanyo nan tuwa
do di ruangan itu Tuhan nasuhurang mana nga so ni na kita hula baru saya nang sampai itu balas tabe di ruangan itu mahita mandapat untuk keluarga nasuhurang mana nga ini mana rukun mulai ko pidi pakpuran non ahaluli na babang mat alamang buabi inangro parkelengot taman napotok kita mohon matutuhan ako natin moliate ma di Tuhan raja nya mangurus tumorang yulot tadi sadarion tung masayuli mardara dotingkan beri kami dui sudit itu di bagasan kastero jalan di rohamu mata potok kami angko sesitong na yan alam pun nama badun kapal-kapal bon nama baduang nama jalbis aneh satu kami di mereka musikan moliate ma di hamu raja situmorang dia sadar tunai asa dapat dia musuh di Indonesia juga asa tak pula ni sebagai di ulun di pangiringan horas sama nama marang tot di Muhammad jadi asa dohon mahatani moliati no pinasaku na tuhan so pisunagan tangon asa binuat di baho binay matusari-sarian horas sami belum na jalo tuganda na tugabina di hamula jadi mempurmani nama kalian motivasi kami sini horas manatulah moliati kita di pada jawaban ala di Ramotido Ulanon sian nabudari Maria Raja saat sadarion tumacay lapok do arion jalan nunga di son bucalohan ibu-ibu kamu lima na di pasar kuparan ni edakon udaku tuamu sude geleng ni edakon unang marna pada semangat kamu ala sadong be ide namanya kumakuno rangkul masih rangkulah mahamu akka hamuna matinodong dok nama mariboto alana pajang dope urusan muna jala unang hamu segan-segan nang pesodong amang bau do eda roh hamu mandelani jeb dibereku nasomar hasotan moloboi hamu da dua beli tamu ma buru nami anggiat di parlau ni dakon asaladong pa bersifat mo tuh anggiat di parlau ni dakon langsung hot kita langsung makin dekat situ sini jangan horas aduh jatuh kan natulak jadi dia di edaku selamat jalan mau edaku aku Melisa selamat tinggal Mahami satu di Porsia mana tak mau makorasi mau perjambar mau di siang Tuhan ajo mana burjo so ni mahata kamu horas mahita sige Olo mangido hula-hulay liano do nasa tulak kubuni batulang ate moliate naman bro ini matuto ang bro todo di matuto sohon ako kung kami aking matuto kung nagurang tuto ang kahata pasu-pasu ang pinasahat ni at kahula-hula korong nitulak doon sa loob na na makahulong iro tamo na sa loob na puparang ito sa kami asa itong sakat ito asa itong kaya hatay di hamuna sa loob na puparang ito kami asa jumang sa pulpito may na jumang sa pulalo akahata nuli mata pasu-pasu na pinasahat ng kanamahulong iro at ako na ako mo magtongan Moliate ma di dibata moliate ma di varsa orata lumobima di varsa rimaduan ni ibu tomunon tulang murmunon raja sitorus dibakilaw lohor namin nui dengan ni basan Tuhan dan mengadakan hulungmu pada foto kami di varsa rimaduan ni inong namin molo alani barangay namin do tulang lumubia kaberemon tang devinyan adong hula kami na dinggan alay parholong ni roh aduh hamu bata boto kami asa anggiat na papaso-pason tinading ni asuro kami mamereng karong no mulutong adong ulong musugot nyong masing-masing tuto tabere mo lang tingkil hamu ate diulan na katulang talanang ka rajaku raja bulun mulutong naman dumusira kita siya pugo na laman namyon Tuhan tama na madongan hita sa luhub na dihirim rohan nabi do tang yang munay madongan hami
satu pataruhun inong kanyo rangging marsiranggongan mulube pada tei pada udau to di tei marsigonggongan dia kahata pasu-pasu ang giat may lohot di parton diyon nami suem may lumbobi madiang putus-putus nami jala abing may dia bingan nami dia kahata nauli tulang ni bapa nami ima tulang nami Raja Siturus dua simadua nabeban siagian Raja nami Raja Bulon pajakum ma lumbobi ma parton diyon ni berem naso haru na fo orang kafon beve mulo tunggay pihataki memang paltidois mulo adong do persidia buburung tulang na tulang ito dok kutu beremiate iya atong raja nami ampun nami songon ido ni natutua harbang anda letu huta balatu jabu sudiak kahata nauliak kahata pas-pas na pinasak mo tuhami marna mesonang matok kami une tinggam ma buanon nami marto manijabu atong Raja Bulun asasaha tangyang mi tuhami buwan anok kami di tangyang mo adorang sumurug pangutu bilik mo na ito lang hifas sami ang bulak hifas sami lao borhat siya kutaton hifas ng bulak atong saat sulu saat umurtian na tigaras tuhuat tok dirondang ni bulan di tangyang mo na yang ka Raja Bulun gabi mahami jala horas-horas totong mahita diramo ti Tuhan so nganima ak Raja nami hata pangaputo hamo sa luhu na hula-hula nami nababan siagian doho raja itulang nami Raja Siturus ramai tamadok horas tuluhani horas madi raja adorang susaha dobe itu bangulan hurian